Sajid ukun Ronaldo hak Portugal under 15. Anil akai ukun bat ukpa hak national team. Te parlok ngapde sobai pi session chakane ka channel ka chonga. Asyangnya page kane ka video nga karpat red apio pin sioba. Pan subscribe ini channel karki bampat de bat kumju share ban like ke videos hakane ka channel. Tingin singap mata ya kane ka khobor. Temen hagane gi kandesingi ka Portugal national team kalakot ya ukun jong Cristiano Ronaldo lane Cristiano Ronaldo Junior syakane ka Portugal national team under 15 but shen ba ukun jong Cristiano Ronaldo lane Cristiano Ronaldo Junior unilakai bat la ukpa jong hakas national team banyak kentiu ialah ke national team ha Kylian Barok te parlok kanai de ka khobor ka ba kemane ya Cristiano Ronaldo Junior lane ya ukpa jong Ronaldo ba ukun jong ula sakot sya ka national team banyak kai na kamta ka Portugal hakane ki kandasngi ba une Cristiano Ronaldo Junior ulala pendilekai ba nagamta ka klub Al Nassr bat usakot syakane ka national team ka Portugal bat ki brio bat ki fans jong Ronaldo Barok lane kari hibro kawe ka kamilti ba ukun unyalekai batlau ka pajau Henry ngimtip ba Cristiano Ronaldo lano un Shanghai lese uap yakane ka pali ba unyo elekai balau konjung hagaju kamadan bat ha kane ka national team ha ka Portugal ti parlok kumno pidan mon ong halor kane hato mapi kum gi fans jong Cristiano Ronaldo neki wepat ki bamde gi fans jong Cristiano Ronaldo hato bi kemen em ba Cristiano Ronaldo balau kun kindon ha gaju ka national team kin yalekai matkin kentiu yala ka national team ne ka ri jongki haga kam football kane dega jisdang jong kane ka karel jong une Cristiano Ronaldo Junior lane ukun jong Ronaldo te hato ulong kum ukpa jong kumno ngin kamilti spawne ukun Cristiano Ronaldo te singopa share ne ka video bat like ya ka tanggung ta kulisi bon nginya kedupat ha ka wipat ke video.